Na poziv Konvencije nezavisnih finansijskih savjetnika CIF-a, predsjednika Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Rajičković učestvovao je na trodnevnom 17. međunarodnom forumu koji je održan u Palati Ujedinjenih nacija u Njujorku. Organizator foruma bila je CIF-a uz podršku Ekonomsko-socijalnog savjeta Ujedinjenih nacija i grupe 77. Tema je bila borba protiv siromaštva sa motom Jedan svijet za sve, osnaživanje ljudi za izgradnju jednakih i inkluzivnih društava. O tome će naš gost, predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore, Budimir Rajičković, kome želimo dobar dan. Dobar dan, Ivana, hvala vam na pozivu. Molim, dobrodošli i da se prijatno osjećate u studiju Radija Crne Gore. Tema ovog skupa neka bude polazište za naš razgovor, ako ste saglasni. Borba protiv siromaštva pod motom Jedan svijet za sve. Osnaživanje ljudi za izgradnju jednakih i inkluzivnih društava. Kakve su vaše impresije i ocjene o skupu sa kojeg ste upravo stigli? Dobro, velika je čast i hvala vam stvarno na pozivu što imam prilike da podijelim sa vama i impresije i zaista biti na jednom takvom globalnom skupu je jedno priznanje i radu asocijacije menadžera Crne Gore i za ovo što radimo u Crnoj Gori i na nivou regiona. Biti među tim ljudima i razgovarati o nekim globalnim temama koje naravno i dotiču i Crnu Goru i čuti različita razmišljanja je jedno i veliko iskustvo i privilegije. Ono što je možda interesantan podatak da trenutno u svijetu preko 800 miliona ljudi živi na nivou, odnosno na granici koja je siromaštva, to je $1,25 dnevno prihoda i to je jedan, kažem, globalni problem. O kome se godinama, pa čak i decenijama govori, ali očito nikako da se nađe dobra strategija za iskorjenjivanje siromaštva na globalnom nivou. Pa znate što, jednostavno ovdje je u fokusu bilo kako da se privatni sektor, biznis, jer je CIF-a jedna, mogu kasnije nešto reći o njoj, uključi u tu borbu, odnosno ne samo borbu protiv siromaštva, nego i ostvarenje svih 17 ciljeva održivog razvoja koji su na programu Ujedinjenih nacija do 2030. godine i naša država je potpisnica tog sporazuma, odnosno prihvatila je taj program Ujedinjenih nacija, tako da i mi smo dio te globalne priče. Da, ta strategija je usvojena 2015. zar ne? 2015. Vi ste pomenuli 17 ciljeva, to su opšti ciljevi, ali ima i više od 160 specifičnih ciljeva. Znači sve je to, ali ovako na nekom nivou tu je uvijek, svi su segmenti jednog društvenog i ekonomskog života dotaknuti da bi ova planeta bila, da kažem, bolje, ljepše mjesto za život. Lijepu se jednu rečenicu čuo od jednog kolege iz Švajcarske, on je rekao: gospodo, mi smo svi komši, živimo na istoj planeti i sve se to nas dotiče. Tačno je da postoje jake i naglašene regionalne razlike, da neki regioni žive što se kaže u apsolutnom miru, a drugi još su na turbulentnim područjima. A samo siromaštvo je globalni problem, problem je i na lokalu i jednostavno bez ekonomskog razvoja, bez jednostavno upošljavanja ljudi ne može se iskorijeniti, znači ne može se uporediti, da kažem, život u nekim zemljama Afrike, Azije ili tako dalje, ili u Europi, tako da su razlike ogromne. Da, rekao smo malo čas da je u Crnoj Gori usvojena ta strategija 2015. godine na nivou lokalnih zajednica. I trebalo bi da već daju određene rezultate, sve naše opštine, zar ne? Mislim, prvo Crna Gora je kao država, kao članica Ujedinjenih nacija prihvatila ovaj program održivog razvoja Ujedinjenih nacija do 2030. godine. Svakako da se značaj daje i da u tome vrlo i aktivno učestvuju i lokalne zajednice, da jednostavno na svom nivou rade koliko mogu. I ono što je jako bitno, jedan podatak koji sam čuo, da, na primjer, razvijene države daju prilično sredstvo za ostvarenje ovih ciljeva, čak su povećana za 60%. Ali
krize, globalne ratovi u određenim područjima, jednostavno pokazuju da su ta sredstva nedovoljna na globalnom nivou. Sada Crna Gora sa svojom ekonomijom mislim da se bori, ali da može još puno toga da se uradi, kako da stvarno na teritoriji Crne Gore, ne mogu da govorim za global, bi iskorijenili taj problem. Mislim da mi tu šansu imamo. Da, i možemo da podsjetimo da smo bilježili dobre rezultate, je li tako, kada je riječ o rastu ekonomije, ako ne griješim 4,9... 5 ili 5, sada podaci variraju, neko kaže 4, ali 4, to je već jedna ozbiljna cifra, ono što ipak skreće pažnju da određene projekcije za ovu godinu nisu na tom nivou, a Crnoj Gori je potreban izuzetan ekonomski rast kako bi postigli standarde, ne možemo još uvijek razvijenih zemalja, ali mislim da je to onako bitno da imamo rast, da možemo još neke stvari uraditi kako bi se afirmisalo preduzetništvo, kako bi jednostavno stvarali nešto. Da, određene projekcije pokazuju da će ove godine biti taj rast 2,8%, čini mi se, tako? Šta to utiče? Pa dobro, utiču razne okolnosti, jednostavno ne može, znate šta, ekonomija je kako god živa materija. Nije su samo planovi, prognoze, nego jednostavno i neke okolnosti na koje i mi sami ne utičemo. Ako je, na primjer, kao što sjećate se, mada taj izraz ne volim, svjetske ekonomske krize, malo sam se našalio, a šta onog čovjeka koji je jako siromašan i živi sa $1,25, šta njega pogađa ekonomska kriza kao on već nema ništa. Mislim, različita su gledanja i mislim da Crna Gora jednostavno može još bolje nego te projekcije, ali naravno uz mnogo veću disciplinu, posvećenost i određene stvari koje su bitne, koje su to stvarno strateške grane razvoja Crne Gore, u šta to da ulažemo. Ne možemo sigurno biti konkurentni u industriji kao velike države, ali možemo u svim oblastima koje smo u energetici, turizmu i jednostavno ono što je bitno, Crna Gora mora biti država znanja. Naravno, a sa inostranim financijama stiže i znanje. Generalno da. Mi smo država koja itekako zavisi od stranih direktnih investicija, naravno i domaćih, nikad ne treba razdvajati. Investicije su investicije, ali svakako da moramo pratiti sve trendove, naročito u digitalnoj ekonomiji, to su oblasti u kojima mi imamo šansu da prije, da kažemo, postanemo ravnopravni i konkurentni nego, na primjer, u industriji. A digitalizacija kao oblast, ekonomija, digitalna ekonomija je jedna velika šansa za Crnu Goru, pa čak i za čitav region. Vi znate koliko mladih ljudi već aktivno radi, komunicira, upošljava se. Svakako. I mislim da Crna Gora ima tu šansu. Zbog toga smo i mi u asocijaciji formirali odbor za digitalnu ekonomiju, odnosno za digitalnu transformaciju. Zašto? To je ona šansa da mi na brži način budemo ravnopravni, barem u toj oblasti. Da. Kada govorite o mladim ljudima i digitalnoj ekonomiji, imali smo i u ovom prijepodnevnom programu Radio Crne Gore Mozaik dobre primjere, kvalitetna svjedočenja nekih mladih ljudi koji su okrenuti toj oblasti. Imali smo i izjave poput onih da su po završetku fakulteta, koji izuzetno vrijedni studenti, razmišljali o odlasku vani, nego kako su ušli u te vode digitalnog poslovanja, onda kažu nema potrebe da odlazi u inostranstvo. Evo, mi smo čuli neke mlade osobe u našem programu koje odavde, od kuće, rade na 3 kontinenta, kako kažu. Evo, upravo ste potvrdili ovo što sam i malo prije rekao, da ljudi imaju šansu u toj oblasti i Crna Gora. Dobro je da mladi ljudi ne napuštaju Crnu Goru. Sada mi uvijek volimo da dramatizujemo, pa ja ne znam kad to Balkan nije bio mjesto za izvoz kadrova i to se neće nikad zaustaviti. Istina je da čak na nivou svijeta, ako jedan podatak, da preko 50% ljudi živi u urbanim sredinama. Nije to samo pitanje Crne Gore, nego i globalno ljudi se usmjeravaju ka velikim gradovima, ka velikim sredinama, a mislim da je to dobro da naši ljudi
bukvalno mogu i odavde raditi i zarađivati, i naše kompanije isto tako. Za to smo stvarno asocijacije menadžera, da kažem, ajde sad možda bi bilo pretjerano, ali prvi krenuli u tu priču. Svakako. I otvorili normalno, to je priča koja interesuje čitavu Crnu Goru i sve organizacije, ali je istina da smo jako skrenuli pažnju na to, a evo primjeri iz prakse ukazuju da tu imamo šansu. Da, i sa najvišeg nivoa države vas respektuju, ali uvažavaju i vašu riječ i vaše mišljenje i prijedloge mnogo šire. Evo, vaše učešće na Međunarodnom forumu u Njujorku bila je prilika i da proanalizirate i da proanaliziramo ekonomsku situaciju i u Crnoj Gori. Zanima nas kakvo je interesovanje izazvala ova tema koju smo otvorili u Njujorku uz pretpostavku da su bili brojni učesnici, vjerujemo i da su izlaganja bila korisna i zanimljiva. Pa šta je vrijedno pažnje u vezi sa tim? Zavrijedilo da izdvojite i da govorite u našoj emisiji, gospodine Raičkoviću? Evo, ja vam kažem, najsnažnije koje su čule. Najsnažnija je poruka upravo to da privatni sektor, generalno, govorim globalno, je jako zainteresovan. Želim da vam kažem da je CIFA organizacija koja ima preko 1 milion nezavisnih finansijskih savjetnika koji rade sa ozbiljnim investicionim grupacijama od banaka do velikih investitora, i oni imaju generalni konsultativni status u Ekonomsko-socijalnom komitetu Ujedinjenih nacija, a suština je da privatni sektor podržava, samo se trebaju stvoriti uslovi da se afirmiše kako bi privatni sektor što više finansirao ove aktivnosti koje su od borbe protiv siromaštva pa dalje, svih 17 ciljeva programa održivog razvoja, i mislim da i u Crnoj Gori trebamo razmišljati na koji način stvoriti ambijent da i naš privatni sektor još snažnije podrži sve ove, da kažem, milenijumske ciljeve koji su pred nama i pred Crnom Gorom i globalno. Tu treba razmišljati, bili su razgovori upravo o tome kako da kroz poreski sistem se, da kažem, afirmiše taj pristup, da jednostavno kompanijama, ljudima koji ulažu u nešto što se zove borba protiv siromaštva, rodna ravnopravnost i tako dalje, da se stvarno stvori ambijent, da se ljudi motivišu, a ne možemo reći da ne postoji u Crnoj Gori, da kažem, i društvena odgovornost, ali možda malo treba biti organizovanija, tako da govorim, kada je u privatni sektor u pitanju i biznis zajednica, mislim da postoje raspoloženje, naravno treba napraviti uslove da to bude još aktivnije i bolje u dobrobit svih građana Crne Gore, jer generalno gledano džabe je, ako neko ima sve, a pored njega neko gladuje, to onda nije dobro. To je u svijetu jedan podatak kada trenutno je ovako 10% najbogatijih ljudi svijeta uživa u 40% svjetskih prihoda, a 10% najsiromašnijih u svega 2 do 7%. To je globalni pokazatelj. Koliko je bilo učesnika na 17. konferenciji? Imate mislim vjerojatno po broju, ako ste mi postavili pitanje, ne znam, ta je plenarna sala, sigurno 150 iz svih zemalja, manje više svijeta su bili. Vi ste bili jedini predstavnik iz Crne Gore. Čula su se interesantna zapažanja i prijedlozi, zar ne? Ali evo, opet možda će se pitati neki kako animirati privatni sektor da ulaže financije koje će koristiti strategiju održivog razvoja. Privatni sektor, to sam i pomenuo, hoće, ali mora se to zajednički dogovarati na nivou države. Ako mi napravimo jedan dobar poslovni ambijent, efikasnu administraciju i pride poreske olakšice za sve ono što je, da kaže, društvena odgovornost i koja je dokazano, ne sad da bi to bila manipulacija, nego da jednostavno kompanije ulažu u određenu svoju zajednicu, a da imaju pri tome oslobođenje i određene stvari, mislim da bi to moglo da jako dobar input, jer pitanje je koliko smo sada u našim zakonskim rješenjima stimulisali takvu vrstu aktivnosti i društvene odgovornosti. Da, baš sam htjela da vas pitam da li mi imamo te zakonske pretpostavke za obezbjeđivanje takvih uslova. Ja mislim da imamo, ali ne u dovoljnoj mjeri. Ako smo ambiciozni, a Crna Gora po svojoj prirodi, po svojoj veličini, zato što, Bože moj, nismo najveća država na svijetu, a mi moramo da budemo jako
proaktivni i kada su te stvari u pitanju. Jednostavno, zakonska rješenja moraju da stimulišu privatni sektor da ulaže u ostvarivanje svih ovih 17 ciljeva i podciljeva, ali jednostavno mislim da postoji raspoloženje. Na kraju krajeva i ja dolazim iz svijeta poslovnog, a predstavljam jednu ozbiljnu grupaciju ljudi. Naša poruka je jednostavno i ove aktivnosti koje sprovodimo, pa i poziv da učestvujemo tamo, pokazuju da postoji raspoloženje. Jer najgore je farbati stvari sa crno i bijelo. I u privatnom sektoru postoje ljudi koji žele da ulažu, koji žele da pomognu, ali naravno i država mora da stvori ambijent koji kaže u redu koliko ulažete u zdravstvo, školstvo, humanitarne aktivnosti, to treba da bude stimulisano sa posebnim poreskim mjerama. Naravno. Da se može uspjeti u reformama, možda jedan od dobrih primjera i Kina, čije je rukovodstvo pažnju usmjerilo dobrim dijelom i uspjelo, ako ne griješim, kao što je zacrtalo da u roku od 5 godina iskorijeni siromaštvo u ruralnim dijelovima svoje zemlje, a to su ulaganje u infrastrukturu i stvaranje inkluzivnog društva te uključivanje na tržište rada. Evo, već daju dobre rezultate. Dobro, vidite, kada uzmete sve taj program Ujedinjenih nacija do 2030. tu nema oblasti koja je izostavljena. Od životne sredine, pa i infrastrukture i svih tih uslova, i to je generalno gledano i globalno, ali gledano na nivou svake države ista su pitanja. Ljudi su i u Kini i u Crnoj Gori, jednostavno ne možemo, mislim, Kina je ogromna država, ali oni vjerojatno imaju neku veću disciplinu, neku drugu filozofiju od nas, ali... Da, ali hoćemo da kažemo da i one najrazvijenije svjetske ekonomije imaju problema, je li tako, sa siromaštvom, naročito u svojim ruralnim dijelovima. Evo, mi nerijetko govorimo i o ljudima u našim ruralnim područjima koji dolaze u grad i sela nam ostaju prazna. I kao jedan od razloga za to upravo navode lošu infrastrukturu između ostalog, zar ne? Tako je. Sad da ovako možda da jedna digresija, ni najrazvijenije zemlje nisu bez siromaštva. Prošetate New Yorkom i koliko beskućnika je jednostavno na ulici. Često natpis sam vidio baš sad kada, na primjer, i to blizu zgrade Ujedinjenih nacija, pa malo paradoksalno, ali znači jedna od najmoćnijih ekonomija svijeta, ali čovjek kaže ja sam gladan. Znači, nije tu samo pitanje ruralnog, nego i u urbanoj sredini, a svakako da bez infrastrukture, bez puteva, bez dobre snadbivenosti održivim izvorima energije, teško možemo govoriti o ostvarivanju baš svih ovih ciljeva. Znači, Crnoj Gori je jako bitno, ne samo zbog borbe protiv siromaštva, nego i zbog ekonomskog razvoja, koji opet je i ključ za iskorjenjivanje siromaštva je infrastruktura i sve ono što je potrebno da međutim, ni sa infrastrukturom nisam siguran, jer je to svjetski trend ili globalni, ljudi idu ka urbanim sredinama. Sada je trenutno podatak da preko 50% svjetske populacije živi u urbanim sredinama. Do 2050. će 60% živjeti. Znači, nije sad da je Crna Gora pa smo svi napustili. To su kretanje. I sada je pitanje u redu, ajde da vidimo šta možemo napraviti da bi naša poljoprivreda, na primjer na sjeveru Crne Gore, tamo gdje imamo jake potencijale u proizvodnji zdrave hrane, vode, jednostavno izbacila ekonomski rast. A sada koliko ćemo mi ljudi zadržati na selu, to je stvarno relativno pitanje i ne treba sa tim manipulisati. Mi znamo da smo ni prva generacija, da su svi manje više išli prema, sreće da idu prema Podgorici, a da ne odlaze iz Crne Gore, ali je istina da je Crna Gora uvijek imala to, da kažem, tu migraciju sa sela ka gradu. Ona je naročito posle Drugog svjetskog rata, kada su još pojačana i eto, Podgorica raste, Beograd, Sarajevo, Zagreb. To je kretanje koje se neće zaustaviti, ali je pitanje kako da podignemo kvalitet tamo u ruralnim sredinama i za one ljude koji hoće i žele da ostanu. Naravno, uz razvijanje infrastrukture ili poboljšavanja, to je vrlo bitan segment u pospješivanju kvaliteta života čovjeka. Tu je inkluzivna ona smjernica i
kvalitetan odabir obrazovnog segmenta i umrežavanje sa tržištem rada. Možda nemamo tu baš dobra rješenja uvijek. Često se prst upire na sistem obrazovanja, ali ima, po meni, mijenjaju se, obrazovanje ide naprijed kada su u pitanju potrebe privrede, kada je u pitanju kvalitetno obrazovanje, edukacija, ono što je bitno, a vratit ću se na početak priče, možda Crna Gora ne mora da ima baš sve fakultete. Sada možda će ovo zvučati, da kažem, nekim ljudima koji ja mislim da je suština u tome šta je to nama stvarno potrebno, da to ulažemo, ili koji su nam to kadrovi potrebni, da li je to oblasti medicine, na primjer. Hajmo onda da kažemo da najbolje ljude koji su talentovani, koji su jako se pokazali u svom školovanju, hajmo da ih država isfinansira i stipendira, pa i nije problem da se pošalju u inostranstvo, ali na najbolje studije, ali da se vrate u Crnu Goru, da jednostavno imamo i obavezu, jer ovako mi se čini da imamo možda i nekada, znanja nikad nije dosta i obrazovanja, ali generalno mislim da trebamo i sistem obrazovanja upodobiti onako šta je naša stvarna potreba. Ne moramo biti, evo ja sam ekonomista, ne moramo imati 500 ekonomista. Da, ne lupam brojke, nego jednostavno da vidimo šta nam je to potrebno. To je strategija. Kažu mnoge vaše kolege i ekonomisti i ekonomski analitičari da je već došlo do zasićenja tržišta, da kažemo tržišta rada, određenim zanimanjima ili profesijama. Pa, vidite, pomenuli smo digitalizaciju u jednom kontekstu. Potrebna su ta neka nova znanja. Potrebne su jednostavno i neke nove vještine i to nije pitanje zasićenja. Mi smo bili do nekoliko decenija unazad, imali smo probleme nepismenosti i tako dalje i sada smo možda pretjerali u nekim oblastima, ali ne u smislu da imamo obrazovane ljude, nego u smislu da li je ta struktura baš nama potrebna da budemo ono što treba da budemo, jedna zemlja blagostanja, a Crna Gora to svakako može uz zajednički napor svih. I kada ja uvijek volim da kažem, ajde da manje pričamo o politici, a da pričamo o ekonomiji, možda ćemo biti zadovoljniji i srećniji. Da. Evo, pri kraju razgovora i da podsjetimo šta je Asocijaciju menadžera Crne Gore sve preporučilo za učešće na ovako važnom međunarodnom forumu u Njujorku i koliko je značilo to učešće na tako velikom i značajnom skupu. Evo. A ne znam, ja vjerujem da su rezultati rada. Da. Da i ono što mi promovišemo, a to je znanje, rezultati i uspjeh kao mjera, da kaže, napredovanja, i nas preporučilo za ovaj jedan zaista važan poziv, za važno uključenje, a normalno onoliko koliko možemo i granicama naših mogućnosti ćemo i dalje nastaviti da promovišemo sve ove ideje koje radimo. Sigurno da sami ne možemo i da ne mislimo da smo prosvijetili Crnu Goru, ali jesmo usmjerili pažnju na ono što je bitno, da što više ulažemo u znanje, u ljudske resurse, jer to je jedini resurs koji može nešto da napravi, a nije neiscrpan. Pogledajte Crnu Goru, pogledajte demografiju, demografsku sliku i to je resurs, mi kažemo, pa dobro, to su ljudi, možemo to, ali pogledajte, brojke nam ne idu u prilog i moramo da čuvamo svakog čovjeka onoliko koliko možemo i da jednostavno iskoristimo to, da stvarno osjetimo i tu energiju i moramo imati solidarnost i sve ono što treba i što je krasi Crnu Goru u onoj biti njene. Toliko. U redu. Za ovu priliku toliko, mnogo vam hvala na gostovanju u Mozaiku Radija Crne Gore i da dalje budete tako vrijedni i uspješni i poželjni partneri kako na nivou Crne Gore, tako i u inostranstvu. Hvala vam na poziv. Molim. Poštovani slušaoci, gost Mozaika Radija Crne Gore bio je predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Rajičković.